Pre tačno 2 godine na putu Gojna Gora-Čačak, kada su sleteli s puta i upali u potok Jovac u Jančićima, poginula su 4 naših sugrađana, mladići koji su tada imali od 18 do 20 godina, Ognjen Vasiljević, Ivan Stančić, Nikola Zekavica i Luka Mićović. Rođaci i prijatelji i svi koji su ih poznavali o njima su imali samo reči hvale, ističući da su bili dobri i vaspitani mladići, sportisti koji nikad nisu bili problematični. Njihova pogibija nije bila tragedija samo za porodice i prijatelje, već za čitav grad. Koliko su bili voljeni i omiljeni pokazuje i mural sa njihovim nasmejanim licima, koji je osvanuo u avgustu 2023. godine na zgradi u strogom centru Čačka i koji čuva uspomenu na ovu 4 mladića. Na muralu su njihovi likovi, nadimci i ispisana poruka patrijarha Pavla. Proći će sve, ali duša, obraz i ono što je dobro ostaju zauvek.